Nirmala ke niam ya kamal ka Nuer online TV channel bana rwaj ka kwiri ka manana ci tuɔɔk rei wicha ka South Sudan gwas mishane di shop ka wel baro sha connectin bana jome bana jalin ka do badan en cha tuɔɔk je anda mandunu shankwas nyamala ya nong rwaj ni gwas me ka Nuer online TV channel mi jirama jidit ka Nuer online TV channel go rejen wo deri rwaj me deri jenwa ka nasa ko kiɛn bana di dana ci tuɔɔk bana jalin kari ka mo tuɔɔk ki Equatoria kam dëcni SSPDF la dëcni South Sudan People Defense Force ka dom shala dno shukuru mo cha tuɔɔk je jenda na ban link ka jalere me go rejen wo mi jiram jidit ka Nuer online TV channel der subscribe ka den notification bell der jatwain ko bilerti biken shomala shupkaji ka jaw shalat gwasa me go no banwa ka yekel shalado en wonene ne dangwal baro shakanak ne wal baro chakanak kane ti shopke kisne ti chajo jalane tin kontila civiliane ke je wech no wa ne ti kone nyen e kuumɛ SSPDF South Sudan People Defense Force kane dëcni ti kala den wo kane tin ken gwata me kan kuumɛ South Sudan kan la no ne tin kontin che korme che kaneter no mike ne tin kontila opposition ke kangane but chicken lana jen wone na magor no bakwen ge yekel ko stack full information gwasame and wo chikoramo chatwok kam dëcni SSPDF dëcni kirma yadit na kene dëcni tela jidwar ka jom chikalat gwasame magor no banwa yekel no wari ga me twok ka Tambura County ka jowdana chalat Tambura County jen gwadana twogritin Ramadan la commissioner ki kwar anante ka Tambura County man la kwar ka Tambura County ka Western Equatoria State chala de wonene ke weekend ke kenin joka ano chi kor mo cha tuɔɔk commissioner mo shale Masio Mabenge chala den go chineti shop ka wel baro shike liu are kor dana chi tuɔɔk ka kor mo tuɔɔk kam South Sudan People Defense Forces kane dëcni ti ko kiɛn kani en reinen kono shiliu kane ne diok ke civiliani ala jiwich kane dangro ke South Sudan People Defense Forces kane dangwaro kane tin kon tin nyin ke tila dëcni ti ken kalat ken larno ke den tin kien tin nyin ken ke ban manan ti kalat gwaza ban nyoko milin kone ba kane nena kane shiken ti shop ka wero AKM rifle chicken ke jek ka mayro ketka la RPG no ke PKM la de ke chicken ke jek gwadran chikorm che tokten wanitin kontinyen ke SSPDF 6 division ke meridi te chalas leden winemi ngai kono no re we ke Tambura ni siang la ko la tuoga kan koro to tuoga kam opposition group kenetin kontila SSPDF tin pink kirma yadit no kure me chabeje lunga jowrana chala de ken no de kon larno ne si dor che jen ko bi ken mal report gwaseme che de me ngai kona ka jow inshallah ne tin kontin leden winemi ngai kona kai Equatoria ka Tambura ka gwastin wan chan ne ngo ne tin wan shushken che shoj method kure me to gana wal okay ka jow inshallah gwaseme ken ken entama shi boss che ben gwadana shi Korea tokten te karamishal ke Lucy Edward Rama Mo jen acting county coordinator ke relief lanitin kontin la nada loke relief and rehabilitation commission la RRC chicken jome chicken la wonene men le rode o chibot che tuɔɔk do barana chikor che tuɔɔk je so ka jow chicken la gwasa menene kene ka kwiko rana che tuɔɔk re wika Tambura jene tin wana long sheka joj no chicken la wonene. The violence has worsened the humanitarian crisis, forcing thousands to flee amid ongoing insecurity. Lucy Edward, acting county coordinator for the Relief and Rehabilitation Commission, said urgent aid is needed. Hunger is the most immediate concern. People can't access their farm or find food. Many lives have already been lost, she said. Edward said 11 displacement camps had been set up with 10 housing, 249 households. Mapoi Payam shelter more than 2,000 displaced families, while Source Yubu camp all at least 108 households. Ka jom jikana kwen gwasame a wacha kem chajer yale kam nanka natin chideme ngayen won tame
ko rik ngwan kan won kan ga won yam ci kuumɛ ja gorno kene de konta la ji humanitarian be ken camp be ken set up ki be ken yale ko ba ne ko ni shuch ba kule lwakten no kene we have submitted a report to humanitarian partner and are waiting for response. We urge immediate intervention. If nothing is done, those responsible must be held accountable. Kajo chikalat gwasme ke kwiko rana chituok kene den kon tuok kor ba ka dil tej ka do badana chituok. So me ja kon ko de ko ra jeno nene kugale la rikti chop kidisha la do dëcni SSPDF bre weka so Sudan gwadmi mo ku kene kon la civilian ku ken ka jo gone ken nakana so yo biken kor bigene to kom tuogen tama kap kana na kor dio je charo me changano gwadmi mine to kontin te parent to goal ke bon to goal ticketin bon to ton to kuumɛ spela yo te dor ano to kuumɛ wudo mishalge serilo general serilo te dor to kuumɛ ngwet kuma dien Michel ke feel free te dor kene dialati te doren wineme duno ka tambura mu kon rage kwide me tambura te kerik to ngwan long to tokten kos te ji ayo teketen badman chala da kuma gwasame ken lat ke tokde eno kan ngane nyento kan ngane toko korto you know tel mi kan latten batikala de yengo ne wel baro shakanak but tell statement misha release an 18 konti la kuumɛ nitin koken cheke kuumɛ spelayo kuumɛ chalke people freedom movement can release dung general serilo ngoda tell statement misha can release mega canadian content nyen ka SSPDF ko ler ko la pay bendio je bana to ko kien bana keling dio je ko kor gwasen be ban men ci to kon tame ne dangwel jok sha ne dangwel baro sha kanak kare kurdan ci tok kam SSPDF kena bon me ken konlar ko bon nanen nyinga na ko kanlat but we just assume that nedi ti kene to kona shol kan no jidduar kene tin kona kana lar no la nal kana wianek no ka ngai kona always no nedi nyinga ke kuumɛ dung SPLAIO men wo kon ka tokde ko kon man dan to bana jangat shengna me ken mention agwas me ko tel mi kana lat ala neti content kwa ngwane report ni shang no la mi kon wo kon ketin ko lat ken ka chicken tok chicken alat ko ngai ken no ne ti kon nyinga ke ko position but ko chicken win mondo dien go chicken go ba ngaje win mondo dien so la kana te la kana to so ka lat kon antama ko dana chi tok ka tambura ka toga kam dëcni kuumɛ kirma yadit kene dëcnin kon tila SSPLAIO ke dëcni ko ken ko ne wal baro chicken de liubang de kon ko larno ngume ken lat enu ne de kon shanak kine kon nangna ike bona mene but korngo de tenen tamachi right konani no bantin kon lat korudin ko kor gwaden be bana jeleling antama bana pegen gwasmo nyaka ne ko kien ene biya tagamal bye bye.